Assalamu alaikum, hürmetli Hızır TV kanalın karauşı tamaşaçılarım. Sizin bilen bugün Rizire Hüseyinova temli bulsun deyen tapşırığını başlar jiberemiz. Biz indi bugün yumurka tebesin pişiririz bik üzünçelikli itip, onun için bizge qatlı kamar kirek bulur, pomidor, en mühimi yumurka, soğan, sır. Mine indi min bugün pişken it aldım, onun uğruna qazılık alsağız da yaray. Hem bismillahlarımızı aytıp işimizni başlayız. Bizim indi qatlı kamar kibit kiştelerinde var, o bir jaylı. Şuna göre min de indi bugün mine şunday qatlı kamar aldım. Ezir qatlı kamar biz onu en birinci ittirip dörtke bölemiz. Min indi mişni qabızıp koydum. 180 graduska bizge miş qaynar buluğu gerek. Mine şulay 4 ilişke biz alarını bölemiz. Rizikni indi şulay tirlendirip tursan begeybet. Biz indi qaylebizni, şulay tuğanlarını, kelgen konaklarını da temli riziklar bilen sıylarga tırışabız. Mine şulay biz onu uqlov bilen ezirek zoraytıp jeyemiz. Bizge tabak gerek olur. Bu yakka koyayım eli. Jaylarak bulsun için. Tabanı ezgine maylap jiberemiz. Qatlı kamar ol. Tabağa yapışırga yapışa ol. Şuna göre yaxşı ittirip indi tabanı maylayız. Bizim mine şunday 4 pişmaklı kamar barlıqa keldi. Biz alarına hazır lodochka ittirip yasap koyabız. Bizge mine şulay beklep. Lodochka mende kardinochka kebek bula mende ol. Mine şulay bula indi ol. Mine şunday formada biz onu yasap koyabız. Hem kalganlarını da şulay yok jeyemiz. Dilegin bulsa hazır yasayım desen, pişireyim desen, bütün mınamızı zınşarak oldu bir jaylı. Bütün rizik pişirirge, bütün produktlar var hazır Allah'a şükür. Dilegin yine gerek, hem indi akşam gerek. Mine şulay. Mine bizden indi şunday korzinочкаларыбыз, лодочкаларыбыз barlıqqa keldi. Hazır bizge soğan gerek bula. Soğanı ızınşalap turuyuz. Soğanı indi bik nezigirek ittirip tırışırga gerek turarga. Mine şulay soğan indi eşi, mine ezrek yine uğup jiberemiz. Hem ezir korzinkalar içine şulay soğanını salabız.
hem bizge pomidor kirek bulaşak. Bu soğanı alıp koyayım eli. Biz yaşları getirip tura. Pomidorun içine alabız indi şulay. Hem dolkalarga bölebіз. Bizge 4 orunga, bir tügerekке 4 orunga koyarga toru keler. Koyup alayım eli eşisi. Soğanın eşisi көзге kirer şulay yılata. Hem pomidorlarını şulay kırığa tezip çıgabız. Bu indi şunday fantaziyalı. Bizden yumurta tebesi bola Allah birsa. Endi gayreni temlaşatam desen, şulay tırışırga toru kile. Eytip ötkenimşe mişneyinde men qabızıp koydum aldan. Hem 5 minutga kamırı ezerek kızargınşa kadar biz onu mişke koyup turabız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırdık. Mişte indi bizning kamırımız pişe tura. Biz ulara da onun işligini hazırlayız. İşligini indi eytip ötkenimşe Qazılık alsağız da yarıy. Tavuk eti de yarıy. Men indi bugün şunday pişken sıyır eti aldım. Bu indi illerge, bir yigitleri bizge ette bilen bik demli rizık, tokluklı rizık indi bolar Allah birsa. Izınşalap turasağız da yarıy, şakmaklap turasağız da yarıy, mühim tügel. Şulay itimiz bizning hazır. Vakitimiz eli var, şuluk vakitda sırını da oğup koyayık. Indi sırını şulay vak oğuştan oğam. Sırımız hazır buldu. Mine indi bizim temli kamır islerini çıkarıp rizığımız kızardı. Mine soğanlar şulay ezerek altın sultıska kirdi. Hazır indi biz kalganın işlep bitiririz Allah birsa. Biz indi itini turap koyduk. Hazır anda biz itini salabız. Şulay pomidorlarını tegizlep jiberiyeli. Hazır indi bu rizıq üstüne, bu lodoçkalar üstüne biz yumurtani salabız.
Tuz sibib җибәрәбез. Һәм уылган сырыбызны өстенә салабыз. Һәм тагын бер 10 минутка кайнар мичкә куябыз. Кәрзиндәге йомырка тәбәсен әзерләү өчен 1 катлам катлы камыр, 2 помидор, 1 суган, 100 грамм пешкән ит яки казылык, 4 йомырка, 100 грамм сыр һәм тәмләткечләр кирәк. Менә инде ниһаять студиябызга тәмле исләрен чыгарып, йомырка тәбәбез әзер булды. Шундый матур пештеләр, алтын су төскә кереп. Менә хөрмәтле тамашачыларым, карагыз әле сез аны. Субханалла. Biz инде аны хәзер табынга бирәбез. Кайсы ягыннан? Менә ничек кызарып, матур иттереп, күпереп пештеләр. Шулай икесен генә куйым әле мин аның. Һәм инде укроп белән петрушка яфракларын турап сибеп җибәрик әле. Беразын бизәргә калдырыйк, 1-4 дәнәсен. Ризык бит әле ул. Тәмле генә түгел, матур иттереп аны табанга да бирергә кирәк. Без бит инде башта күзебез белән ашыйбыз, күңелебез белән. Анарысын гына тәмен беләбез. Матурлыгын күргәч, шулай кырыйларына яшел тәмләткечләрен салып җибәрик әле. Крупын куйык шулай. Петрушка яфрагын да шулай куйып җибәрик әле. Менә инде хөрмәтле тамашачылар, тәмле шундый йомырка тәбәбезне табанга бирәбез. Ашларыгыз тәмле булсын. Әз аша, тәмле аша дип әйткәннәр. Менә шулай тәмле ризыклар ашап гомер итәргә һәрберебезгә дә матур гомерләр теләп яшәргә Ходай насыйп итсен.